Procjenjuje se da u razvijenim zemljama konzumirana količina šećera po osobi godišnje iznosi 50 ili više kilograma. To je samo dio statistike jer je šećer skriven i drugdje. Popijete li gazirano piće, možete unijeti u organizam čak 14 čajnih kašičica šećera, s rebrom omiljene čokolade čak do 7, a komad torte u prosjeku sadrži 15 kašičica, voćni jogurt 4. A jeste li znali da od slanih jela najovisniji smo o pici jer ima najviše šećera? Umak od paradajza na pici, na primjer, može imati više šećera nego nekoliko Orea keksića. Vrijeme je za brojke. U Bosni i Hercegovini se pojede od 10 do 15 kg šećera godišnje po glavi stanovnika. Hrvatska je nešto bolja, oko 10,7 kg šećera, a Srbija na godišnjem nivou 30 kg po domaćinstvu. Najveći unos šećera zabilježen je u Izraelu, kada se samo u 2018. godini trošilo više od 60 kg šećera po glavi. U Sjedinjenim Američkim Državama potroši se 31,1 kg po glavi stanovnika. Indija je najveći potrošač šećera sa potrošnjom od 25,39 miliona metričkih tona ovog proizvoda u 2018. godini. Više nego cijela Evropska unija zajedno. 25 grama bi prema preporuci Svjetske zdravstvene organizacije trebao biti dnevni maksimum za odraslu osobu. Mnogo se raspravljalo o tome da li šećer zaista izaziva ovisnost. Iako je visoka količina šećera kratkoročna, fizički učinci na tijelo su dugotrajni. Dijabetes i pretilost dva su utjecaja šećera na promjenu života. Istraživanja na štakorima otkrila su da šećer izaziva veću ovisnost od opioidnih lijekova poput kokaina, te da mogu doći do simptoma ustezanja poput depresije i problema u ponašanju kada ljudi pokušaju potpuno izbaciti šećer. U prosjeku šećer doprinosi između 12 i 15% našeg unosa energije, dok stručnjaci preporučuju da šećer ne bi trebao prelaziti 5% naše ukupne energije. Prema mišljenjima doktora i stručnjaka za ishranu, živimo u modernom dobu kada je malo vjerovatno da nečega ne možete imati previše. Međutim, napominju da je ovisna potreba za šećerom rješiva i da vam treba svega 10 dana. Za početak savjetuju, jedite hranu koja nije procesuirana. Odaju triki kako znati. Ako proizvod sadrži listu sastojaka, procesuiran je.